gili thingna chana lo thlir thin tu te chi bai ule sun lu hi the sel tak mai ani a mik mizoram a pona thadu a sun lu hi amla antiboka indian gooseberry anti a berry chi khatani chu berry re reng hi chi sel de vek maya chu zinga chu sun lu hi a sel ber mai thei pokani a botanical name hi Phyllanthus emblica thế thajia kan khria a kan soi jing boka amai ro chu thei then khat heng apple pomegranate grape te dragon fruit kan tiang te le thei chi thang thang a then khat te hi atowa mi re thei tan chuanin e reng te po har sa ni chumi kan mamo chan na the man tom thasi chu sunlu hi ni a chan chu sunlu hi anin kan tak samamo vitamin te minerals te dietary fiber antioxidant le polyphenols te heng te hi apahnem em maya chungte ju kan la soyanga he wang hianin sunlu hi ei tamila ei warila poi mo kopin ka hria se thumpum ni a vitamin C om a in hemi sunlupum kata vitamin C om hi atam zo ka vitamin C thajia kan hria a antioxidant chak tak ani a emi kan tak sapum pui kan ru te vun tiang ta ne thavek a he ba kai sunlu yan protein te po pa ya carbohydrates te ma pai ba ka dietary fiber real ti sak tur te ti po ka pai bele sel me ni vitamin a po pai thale a vitamin C ba ka vitamin E te vitamin A te vitamin B group angchi B1 thiamine B2 riboflavin B3 niacin B6 pyridoxine B5 pantothenic acid le folate te po paya minerals te po pai tama apai tlang puite calcium te magnesium te potassium te iron te copper phosphorus te adang te po pai ani amino acids te po pai te la alanine te arginine te aspartic acid te paya antioxidants le polyphenols elagitannins te punicloconin te punicafolin camphorol ellagic acid gallic acid le rutin pai boka khang til pai tuna kan soi te kha taksa ta da tha taksa veng him tu tha tak tak vek ani a tuna a that na tlang puite an soi ila sunlu hian hemi kan soi fo taksana le vung inflammation hi atitlem theya natna omre rengenemi inflammation hi aom deuh nge thina henga hian sunlu hi tha em ani antioxidant le flavonoids apai tamba wangin cancer in siam turte veng theya cancer dam doi ani tel bokani emi sunlu hian kalnatna veng theya zunte atitama karin kalche turte po sunlu hian aveng theyani e ba ka emi thisena cholesterol chechi yang tamte po kha level sang te po atiniam theya emi thisena thum omzat blood sugar level te po atiniam theya emi kan insulin taksai na insulin na siam chu hi sunlu hianin apuyani e ba ka sunlu hianin digestion chapai troi apuya hemi kan rilin kan taksamamo a hi lu te po apuina sa hle bokani thin ta da tha a hemi thinin tur toxin ti te pai chho te po puya thin tha bo kan ti mai hemi fatty liver kan ti te po hi sunlu hian la vengin enkol nan te po na thani thuak ta te po thua a thra a hemi chuap na tho te po sunlu hian apuya hemi zun kong that lo na te hemi vun thrisel lo ta te po thra a athil pa sang sang te wangin mit thrisel la ta te po thra a eng ba ka hianin me che thin nei la ya hemi tai le kong bor vel na te thine mu man lo te khang ta te khanin sunlu hi athaboka in protein te po pa ya le thil da pai wang te pon hemi ti hol te po thra ti hol tan te po thra a ti hol te po ati sak theya sunlu hian hemi thisen hi thiang lim theya
mi taksa tanga bol ro pai chho te puya mi pumpui long nei tan te poi sun lu hi engmo chen thata china neya a chan chu mi pumpui asit om thur om te hi om za tur te hi avong dik theya ko thalo tan te pon sun lu hi athani sun lu hi an in sam te po atinung theya samtla te po veng theya mi sun lu tanga siam hair oil amla hair oil ti te po homa mi taksa hliam yang le pem te po hi atidam ma a ba ka taksa ta na pui mo mai mi taksa in natna dolet theina mi immunity hei na sa takin na pui boka kan taksa ve him khol ti chaktu thatak mai ani bokani sunlu hian thatna anga le mai kha ante kha a thana te kha fe reng ila atlang puin hei kan taksa peng rang mit te vun te pum le ril te kan lung te chuap te thin te sam thuak kal le zun kong thisen ru khang tang te khanin a thabel vek maya tin hei sunnu hi emi a that je kan the to a dam doi dora te multivitamins te rang te to ta takin kan le thina sunnu hi ni tin eila khatiang kha le ngai lovin sum kan save theya in vitamins le minerals te antioxidants te hi emi dam doi amu me mo tui mo ta kan lak lu ai chuanin unnatural la ta kan lak lu hi athe sel zo ka tin phai ta kan lak lu thele hai thlai rang te hi alang moi na lang tui nai thina amai ro chu chemical te tel thina a chiat harna te an tela tin nge ran nungin ai ro nan ten insecticide te le le tha te pon pangna sa ni emi sun lu te hi chu alo to top maya he wang hian organic diktak hian ni tang puya le tha te mo tiang khan kan chom ve lo tang pui ni chu wangin mizorama kan mu sun lu te hi ari sel big ti kha hriat tur ani in sun lu om lo lai pon du kan cha reng theya sun lu hi aphut a omboka tin ajui si du le hei mizorama ta pon siama hian te po hi ale thei anga tin jui si amazon bel ta pon cha theya amum te po amazon atang te le online dang te pon dang atang te pon acha thei ni chu wangin atam lai te pon du le kan theya nge sun lu te poi kan thoro thei bokani asian dan rang a omba du chuan khoizu a hlanga ina har chuan khoizu nen te tin te po khanin a chaw pol thei ni khang kha sun lu thatna kan soi thei tlem chu ni sela kan ram tam si man tlom si taksata thapok si hi ei warila thakop mai